La ilahe illallah, 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 la ilahe illallah. Değerli misafirler, kıymetli konuklar, efendim Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle bu yıl 20.si düzenlenen Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivalimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Değerli misafirlerimiz, Kültür Yolları Festivalleri dahilinde 30 Eylül tarihine kadar devam edecek 20. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivalimizin 6. gününde sizlerle birlikteyiz. Ve Mistik Müzik Festivalimizin 6. gününde Kazakistan Sufi Müzik Akapella bizlerle birlikte olacak. Kazak bozkırının engin sınırlarını aşarak şarkılarını Türkiye, Moğolistan, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan gibi farklı coğrafyalarda dinleyicilerle buluşturan bu eşsiz grup, 2009 yılında Konya'da düzenlenen 6. Uluslararası Mistik Müzik Festivali'nin Grand Prix'sini kazandı. Eldos Emil'in sanat yönetmenliğinde 7 yetenekli müzisyen, mistik yolculuğun bir parçası olarak Yesevi'nin öğretilerini müziğin büyülü dilinde siz sevgili izleyicilerimizin seyrine sunacaklar. Efendim huzurlarınızda Kazakistan Sufi Müzik Akapella. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah, 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 la ilahe illallah. Halkası kurulda eyde müştir gelimdir, taksı burası jayıldı, odan ölüstürimdir. Halgalamın okundarı halelemen yetimdir, yoktu kaşın batınlar, varlık kaşı jetimdir. Kalp birdisin tülepten tülep baktın gidarın, aşıp gözün jürüktün, gözüm görür ilanın. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Bu arasın alınlar, nefs basına salınlar, könötünü yemerine hakka kurban olunlar. Altı şimdi kudinler, aytıp taşanınlar, tedbirden kevserine kanınlar. La ilahe illallah, la ilahe illallah, La ilahe illallah, la ilahe illallah. Hudim zarinre, hudim ette mağna var, yetip kalktın gene de, ak jolunda tanda var. Kul rahmet kul bulgan, jol üstünde kül bulgan, oldan ibrat algandan, yüreğimde nur jangan. La ilahe illallah, 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 la ilahe illallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا
وسبحوه بكرة وأصيلا بأمر الله وبإجازة أنبياء الله وأولياء الله ووسيلتنا إلى الله رفع الله درجاته وأتمم بركاته علي وعليكم فيوضاته وبركاته لا إله إلا الله محمد رسول الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله حسبي ربي جل الله على روح المقرب صلى الله حسبي ربي جل الله على روح المقرب صلى الله حسبي ربي جل الله على روح المقرب صلى الله حسبي ربي جل الله على روح المقرب صلى الله لا إله إلا 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 الله لا محبوب إلا هو لا إله إلا الله لا محبوب إلا هو لا إله إلا الله لا محبوب إلا هو لا إله إلا الله لا موجود إلا هو لا إله إلا الله لا موجود إلا هو لا إله إلا الله لا مغلوب إلا هو لا إله إلا الله لا مطلوب إلا هو لا إله إلا الله لا مطلوب إلا هو لا إله إلا الله إلا الله إلا الله 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 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب إلا الله إلا الله
illallah, 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 Allahu, 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 illallah, Allahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilahe illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ve lillahil hamd. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم لبيك الله 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 حي 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 الله أكبر الله أكبر الله هو حي 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 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله لا معبود إلا هو لا إله إلا الله لا معبود إلا هو لا إله إلا الله لا معبود إلا هو لا إله إلا الله لا مقصود إلا هو لا إله إلا الله لا مقصود إلا هو لا إله إلا الله لا مقصود إلا هو حسبي ربي جل الله نور أحمد صلى الله طاهر قلبي يا الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله نور أحمد صلى الله طاهر قلبي يا الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله نور أحمد صلى الله طاهر قلبي يا الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله نور أحمد صلى الله نور قلبي يا الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله نور أحمد صلى الله نور قلبي يا الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله
نور أحمد صلى الله نور قلبي يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أستغفر الله 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 أستغفر الله. أستغفر الله العلي العظيم من كل ذنب أذنبنا عمدا أو سهوا أو خطأ واغفر لنا يا غفور يا غفور يا غفور. أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا الحق. أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا الحق. أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا الحق. أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا الله. أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا الله. أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا الله. أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو. أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو. أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو. فاغفر لنا يا غفور فاغفر لنا يا غفور فاغفر لنا يا غفور فاغفر لنا يا غفار فاغفر لنا يا غفار فاغفر لنا يا غفار. بلطفك وكرامك يا أكرم الأكرمين. آمين. بعزك وجلالك يا قدوس المقدس. آمين. واعتجل بقبولها يا قاضي الحاجات. آمين. يا كافي المهمات. آمين. يا أحل المشكلات. آمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد من أول الدنيا قيامتها ومن آخر بقائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. آمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ومحبتك. آمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك الإسلام. آمين. اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. آمين. اللهم احفظنا يا فياض يا فياض يا فياض من جميع البلايا بلايا والآفات والفتنة والأمراض. آمين. اللهم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين. يا إلهي أنت مقصودنا ورضائك مطلوبنا. آمين. يا إلهي أنت مقصودنا ورضائك مطلوبنا. آمين. يا إلهي أنت مقصودنا ورضائك مطلوبنا. آمين. يا الله can bizim maksatımız sensin. Amin. Ve senin ırzalığın bizden tileğimiz. Amin. Ya Allah can bizim maksatımız sensin. Amin. Ve senin ırzalığın bizden tileğimiz. Amin. Ya Allah can bizim maksatımız sensin. Amin. Ve senin ırzalığın bizden tileğimiz. Amin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin min evvel dünya kıyametiha ve min ahiri bakaiha ve ala alihi ve ashabihi ve barik ve sellim. Amin. Hasbi Rabbi Cellallah, Nur-i Ahmet sallallah, Nawar kalbi ya Allah, La ilahe illallah. Hasbi Rabbi Cellallah, Nur-i Ahmet sallallah, Nawar kalbi ya Allah, La ilahe illallah. Hasbi Rabbi Cellallah, Nur-i Ahmet sallallah, Nawar kalbi ya Allah, La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi ise konuşmasını yapmak üzere Profesör Doktor Bolat Korganbek hocamızı sahneye davet ediyoruz. Armısızlar, құрметті қарындас бауырлар. Біз Атажұрт Түркістаннан келдік. Күллі әлемнің темірқазығы Құтыбұл Ақтап атанған, пайғамбарымыздан кейінгі екінші Ахмет атанған, Құл-Қожа Ахмет Яссауи бабамыз жатқан Атажұрттан ана жұртқа келдік бүгін. Kıymetli kardeşlerimiz, bizler Atayurt Türkistan'dan geldik. Türklerin piri Türkistan, dünyanın kutub yıldızı, Kutubul Aktap, Ahmet Yassavi Hazretlerinin topraklarından, Atayurt'tan ana yurda gelmiş bulunmaktayız. Türkistan екі dünya есігі ғой. Türkistan ер түріктің бесігі ғой деп, түріктің ұлы перзентінің бірі Мағжан Жұмабайлы айтқандай, Түркістан ақ пен қараның, Түркістан батыс пен шығыстың, Түркістан дүние мен ақыреттің, Түркістан пенде мен Алланың арасындағы есік, Алла тағалаға апаратын есік. Құл-Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың кесенесінің есігінде бір сондай ұлық сөз жазылған. Онда былай дейді: әулелердің есігі бақыттың кені, әулелерге деген махаббат бақыттың кілті деп айтқан болатын. Türk dünyasının büyük evladı Mağcan Cumabay'ın dediği gibi, Türkistan iki dünya eşiğidir. Türkistan Yiğit Türk'ün beşiğidir. Şairin dediği gibi Türkistan batı ile doğunun, Türkistan aydınlık ve karanlığın, Türkistan siyah ve beyazın kapısıdır. Hazreti Sultan'ın kapısında evliyaları sevmek mutluluğun anahtarıdır yazıyor. Türkistan bizi hakikate götürecek yoldur. Biz Құл-Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың ілімін әлемге жайып келе жатқан Яссауи тобын өзімізмен бірге ала келдік. Ahmet Yassavi'den bu yana Türkistan mutluluğun kapısını gösterecek olan ulu şahsiyetlerin mekanı ola gelmiştir.
Bugün sizlerin huzurunuza Yassavi babamızın yoluna sahip çıkan, onun eserlerini canlandıran Yassavi grubunu getirdik. Sizler жаңа ғана Құл Қожа Ахмет Яссауи бабамыздан мұра болып қалған алқа зікір, ара зікірді тамашаладыңыздар. Бұндағы дене қимылдарын көрдіңіздер. Бұндағы дене қимылы басты төрт тарапқа, оңға, солға, артқа және алға қарап, басты бұлғап жасатын дұғалармен бірге атқарылатын көрдіңіздер. Оның өзіндік мәні бар. Құран кәрімде Ібліс Малғұнның ұлығы Аллаға айтатын сөзі бар. Ұлығы Алланың қарсысына отырып Ібліс Малғұн айтты: "Ей ұлығы Алла, тәрбие етуші ұлығы Алла, мен адамның себебінен сенің рахметіңнен қуылдым, үмітсіз болдым. Сондықтан да мен оларды аңдып отырамын, жол торушы қарақшылар сияқты аңдып отырамын. Оларға оңнан, солдан, артынан, алдынан келіп азғырамын. Сен оларды берген нығметтеріңе шүкіршілік етушілердің қатарынан таппайсың" деп айтты. "Тек қана сенің ықыласты құлдарыңды azgara almayımın" dedi. Az önce dediğimiz gibi sizlerin seyrettiğiniz gösteri Hazreti Hoca Ahmet Yassavi Hazretlerinin ağrı zikriyle halka zikriydi. Buna biraz anlam verecek olursak, az önce gördüğünüz gibi sağ, sol, yukarıya ve aşağıya başımızı sallayarak zikir yapmışlardı arkadaşlarımız. Bunun anlamı Kur'an'ın sonra onlara mutlaka önerdiğin arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ayetine denk gelmektedir. Yani dediğimiz gibi şeytandan kurtulmak amacıyla yapılan bir zikir türüdür. Abdurrahman İbn Sahlin atты сахабадан жеткен hadiste былай делінеді: Hazreti Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қайсы бір анамыздың үйінде отырған болатын. Алла тағаладан уақи келді: "Сен мені ертелі кеш ұлықтайтын құлдарыммен бірге бол" деді. Hazreti Пайғамбарымыз анамыздың үйінен іздеп шығып, жалаңқабат киімдері бар, бастарын бұлғап, бастарын жан-жаққа бұлғап, денелері селкілдеп отырған бір топ ұлық Алланы еске алушы үмбеттерінің көрді, қатарына келіп отырды да Hazreti Пайғамбарымыз ұлық Аллаға мадақ айтты. "Ұлық Аллаға мадақ болсын" деді. Ол сондай ұлық Алла менің үмбеттерінің ішінен мені ертелі кеш, Алланы ертелі кеш зікір ететін, еске алатын пенделерін жаратты. Және мені солардың қатарында болып, шүкір етушілерден болуды бұйырды" dedi. Bu zikirler hakkında rivayetler de bulunmaktadır. Örneğin Abdurrahman Sahli'nin bir rivayetinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem annelerimizden birinin evindeydi. Yüce Allah'ın sabah akşam demeden Rabbini anıp nefsini kontrol edenlerle beraber ol ayeti indi. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu insanları aramaya çıktığında sadece ince giysi giymiş, başlarını sallayıp vücutlarını sallayarak Yüce Allah'ı zikreden bir grup insanla karşılaştı. Hazreti Peygamber Efendimiz onları görünce yanlarına gitti ve yer alarak halkaya oturup şöyle dedi: "Bütün övgüler büyük Allah'a mahsustur. Çünkü o çok büyük bir Allah'tır. Ümmetimden sabah akşam demeden kendisine anan insanlar yarattı. Bana da onlarla birlikte oturmamı ve nefsimi kontrol etmemi ve zikir yapmamı emretti." Құл Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың заманынан бүгінгі күнге дейін ата жұртымызда бұл зікірдің үлгісі үзілген жоқ. Күні кеше кеңес дәуірінде, совет дәуірінде дүниеден өткен Балмағамбет Балқыбайұлы атамыз оңнан тарт ла илаха иллалланы, астына ұр сол емшектің бұлдыған деп айтты, деп жырлады. Бұл
ұлық Алланың Яссауи бабамыз үлгеткен дәстүрлі үлгісін қазір көрдіңіздер. Бұл зікір барлық адамды кәмелетке жеткізетін баспалдақ. Мәселен, рахсама деген әулелер ғана жасай алатын дүние. Ал сол әулелерге, әулелікке алып баратын, Алланың достығын алып баратын зікір үлгісі міне осы Құл Қожа Ахмет Яссауи көрсеткен зікір болып саналады. Құрметті ағайын. Sultan Hoca Ahmet Yassavi Hazretlerinin hikmetinin birçok yerinde sabahleyin kalkın ve 4 yönü işaret ederek La ilahe illallah zikrini çekin buyuruyor. Evliyallah'tan Balmagambet Balkıbay oğlu şöyle diyor. İnsanın gönlü kara taşa benzer. O kara taşı bölecek olan da zikirdir ancak. O yüzden her zaman ölümü düşünerek gözünden yaşı aktarak sağ taraftan başlayıp kalbine doğru La ilahe illallah zikrini çekmelisin. İnsanoğlu bunun gibi hakikate tüm kalbiyle inanması gerekiyor buyurmuştur. Ұлық Алланың жүректерді жібететін, төңкерілген жүректі оңғаратын зікірін тамашалаңыздар, жүректеріңіз тазартаңыздар. Әрдайым амандықта, sağlıkta ұшырасайық. Рахмет. Burada sizinle birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Atayurt'tan selamlar olsun. La ilahe illallah, 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 la ilahe illallah. 18 bin qalamqa sərvar bolğan Muhammed, 33 bin asqabqa sarqar bolğan Muhammed, жоқшылық бенімдетке қанағатшыл Мұхаммед, күнә тартқан бетке шапағатшыл Мұхаммед. يا محمد محمد والصلاة وسلم يا محمد محمد والصلاة وسلم Кірпік ілмей талықты сабыры табар Мұхаммед, жетім міскін ғарықты жарылқаған Мұхаммед, үлес берген пендеге сара жолдан Мұхаммед, азап кешкен әмбеге пана болған Мұхаммед. يا محمد محمد والصلاة وسلم يا محمد محمد والصلاة وسلم Әбу Жәһил залымға төзім қылған Мұхаммед, жалақордың хақ жолға өзім бұрған Мұхаммед, жалғаншының қайғысын ұмыттырған Мұхаммед, зікір айтып рухын шынықтырған Мұхаммед. يا محمد محمد والصلاة وسلم يا محمد محمد والصلاة وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Малғылағын шайтанға соғыс қылған Мұхаммед, шариғатқа үмбетін тоғыстырған Мұхаммед, тариқатқа жолбашы жаны ышқынған Мұхаммед, ақиқатты паршаға табыстырған Мұхаммед. يا محمد محمد والصلاة وسلم يا محمد محمد والصلاة وسلم Жамандыққа жақсылық бағыштаған Мұхаммед, тауфық тілеп залыммен алыстаған Мұхаммед, сәжде құрып маңдайын тағат қылған Мұхаммед, қабыл болып дұғасы қанаттырған Мұхаммед. يا محمد محمد والصلاة وسلم يا محمد محمد والصلاة وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Залымдардың бәлесін харап қылған Мұхаммед, Алланың дидарын талап қылған Мұхаммед, 5 уақыт намазда имам болған Мұхаммед, миғражда көргені дидар болған Мұхаммед. يا محمد محمد والصلاة وسلم يا محمد محمد والصلاة وسلم
Qarşı gürsü bazarın iyilinge Muhammed 8 beş türünü kiye bergen Muhammed Meskin Ahmet kuluna murağılgan Muhammed Jedimlerge jürügün şırağılgan Muhammed يا محمد محمد والصلاة وسلم 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 Hoca Ahmet Yasavi, Жасыл Құс. Allah 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 La ilahe illallah tağatı var Kılavuzundan jasılgı şığa doşup Dür Jakıptan toqılgan kanatı var Qarı saladı qarşıları qora qoşup Мың тіл берген ұлғысқа әмірмен Құлды тілер бар тілмен тәңірден Дәргегене жабасып зарынымен Жарылқап еп күндіз түн қылады шық Habibullah, Vakilullah, Hakimullah. Basırın adamlar zaya gümen Ey dostlarım sol dostun ayanınan Men aytayın tыңдаңыз bayanınan Cennet kırtıp kırgen son tabar tыныш Daraламан бергенше қадірім ағам Бір тынбаймын дейді ғос не бір заман Шақтаған азарын жары қабылдаған Сонда қонар жайғасып алар тыныш Jalilullah, Halimullah, Rahimullah, Raqibullah, Allah. Ғибадатқа жүрегін жалғамаған Халің мүшкіл ғафу боп қалған адам Машайықтар сахарда аллалаған Хақ дидарын көреді бақ қонады Miskin Ahmet Yasavi ilanğalı Tilge alğalı la ilahe illallah'ı Haq zikri can dilgi kuyganları Lemekende solğusqa tap bolmadı
ашый момын көзіңді сақар мезгіл болғанда, қымқар оттан өзіңді сақар мезгіл болғанда, сақарларда барша гүл мадақтайды Құдайды, айтып бұлбұл аңсарын махаббаттан жылайды. Айтып бұлбұл аңсарын махаббаттан жылайды. Зікір қылсаң еңісте сақар мезгіл болғанда, түсер көктем періште сақар мезгіл болғанда, Жазықтан ұраққасын сақар мезгіл болғанда, ашар жәннат қақпасын сақар мезгіл болғанда, ашар жәннат қақпасын сақар мезгіл болғанда. يا رحمن يا رحيم يا مؤمن مهيمن يا سميع يا حنان يا بصير يا منان يا كريم يا عليم يا حكيم يا عظيم يا قدوس يا جبار يا غفور يا ستار. Ояу құлдар кек қыспай Сақар мезгіл болғанда, өлетінін ескі ұстай сақар мезгіл болғанда, сақар сырын жалғанда ғашық құлдар ұғады, қорқыныштан көк ұшқай сақар мезгіл болғанда, қорқыныштан көк ұшқай сақар мезгіл болғанда, көрер олар Құданы сақар мезгіл болғанда, кеудеңе нұр толғанда, жүрегіңді қолғалда, сақар мезгіл қуштағат болар рақат һәм жәннат. Тәңірге қыл ғибадат сақар мезгіл болғанда, Тәңірге қыл ғибадат сақар мезгіл болғанда. يا رحمن يا رحيم يا مؤمن مهيمن يا سميع يا حنان يا بصير يا منان يا كريم يا عليم يا حكيم يا عظيم يا قدوس يا جبار يا غفور يا ستار. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. Қашаған жыраудың насихаты. Алла есімімен бісмілләдан бастадым, пайғамбарға Құран үшін Алланы бір деп жатқаның, тәуекелсіз тәубесіз мұтлақ харам тапқаның, таң намаздан бейхабар күн шыққанша жатқаның, үстің көрпе астың мұз ойласаң ұйқы жаман іс ғаламат болар, көрген түс дәреже көріп жүрсіңдер, шайтанның сыйлап баққанын, періштелерді қуарсың, дүниені харам қыларсың, құсылсыз қадам басқаның. Алла Алла Аллаху Алла 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 айбын тірегі ибаның әдеп қақпағы, қақпағығын жабылса шайтанның үйін ашпағы, әдеп ақыл жоқ болса, тәкаппар ашу көп болса, иманның оңай қашпағы. Әзіреті Сұлтан Қожа Ахмет шайтанға майдан ашқаны, зікірмен зарлап ерте кеш нәпсісін байлап тастады. Бақырған үй Сүлеймен мүшкілін айтқан бастағы, оразасын тұта алмас, 5 уақыт намаз күте алмас, қорықпаса Құдадан, қашпаса қалып күнәдан, кімнің жақсы жаманын таразы мизан күнінде, бір Алла өзі сынаған, бір Алла өзі сынаған.
جل الله نوري أحمد صلى الله نور قلبي يا الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله نوري أحمد صلى الله نور قلبي يا الله لا إله إلا الله Kimning жақсы жаманын таразы мизан күнінде бір алла өзі сынаған Bir Allah özü sınağın İbrahim'day peygamber İsmail деген balasın kurbanға şalıp kıynalıp emrini kaktın şıdağın Muhammed bizden ne gördü ümmetim dep kaygırgan Tilegin bizge aldarıp ayavla jandan ayrılgan Жан тәсілім бұларды жан кеудеден шығарды Әзәзіл келер алдыңа адам болып танытпай Bir kesi salkın su alıp şöldesen susun vereyim İmanın sat dep жалықпай кеткен жас пен қария Мұрсал нәби әмбия Allah Allah Allahu Allah 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 hay Hazreti Sultan Қожа Ахмет құрметті болған жария Көліксіз арба көшірген сусыз көмір өшірген Өтейін десе жол берген оған түпсіз дәрия Әзірет әлі шер өткен көреген темір дүр өткен Жүсіптай асыл нұр өткен Шыңғыстай асқар шың өткен Сан пайғамбар сахаба Құдайдың досы бұд өткен Аллалаған бір өткен туына жұртын түнеткен Жария зікір тасбиық мешіттің ішін гүл еткен Хақ Расулның сүннетін Қожа Ахметтің міндетін Өшіре көрмең жүректен Өшіре көрмең жүректен حسبي ربي جل الله نوري أحمد صلى الله نور قلبي يا الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله نوري أحمد صلى الله نور قلبي يا الله لا إله إلا الله Хақ Расулның сүннетін Қожа Ахметтің міндетін өшіре көрмең жүректен Өшіре көрмең жүректен Өшіре көрмең жүректен Қожа Ахмет Яссауидің хикметі Пәрвардигар Ғашықтық жол саған бастар бір және бар Не қылсаң да ғашық қылшы Пәрвардигар Қолым жайып дұға қыламын жаппар Не қылсаң да ғашық қылшы Пәрвардигар Ғашықтық от басылмайды жанның шөлі Ғашықтыққа бөгет емес таудың сені Ғашық болмай танымаспын мәулім сені Не қылсаң да ғашық қылшы Пәрвардигар Жан Allah жан Allah Ғашық жыры сыймас достың сарайына Жүмілі ғашық жылап барар пәнайына Жеті тозақ төзбес ғашық арайына Не қылсаң да ғашық қылшы Пәрвардигар Шын ғашықты көрсет маған сағынды жан Қара кетсе Зәкәриядай тәлім қылам Бәле келсе айып құсап сабыр қылам Не қылсаң да ғашық қылшы Пәрвардигар Allah 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 can Allah 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 can Allah Ғашық дертін талап еттім дәрманы жоқ Осы жолда жан бергеннің арманы жоқ Жан бермеуден басқа жолдың қалғаны жоқ Не қылсаң да ғашық қылшы Пәрвардигар Ғашық қылдың қайдан табам амалым жоқ Зікір етем тек өзіңді таярым жоқ Дәргейіңнен басқа жерге барарым жоқ Не қылсаң да ғашық қылшы Пәрвардигар жан Allah
Ғашық базары, ұлық базары, сауда харам. Ғашықтарға сенен өзге дауда харам. Дүние харам, тек өзіңнен сауға табам. Не қылсаң да ғашық қылшы Пәрвәрдигар. Ғашықтықты уағыз қылып жүр алмадым, нәпсім жеңіп әміріңді қыла алмадым. Наданлықпен қаға әмірім біле алмадым, не қылсаң да ғашық қылшы Пәрвәрдигар. Құлғы Рахмет бұл бір дерт қой дуағымбас, боянсаң да жүзіңізді қуалар жаз. Көз жасыңнан бүтін ешкім куә болмас, не қылсаң да ғашық қылшы Пәрвәрдигар. Алла, 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 жан Алла, 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 Allah, can Allah, 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 can Allah, 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 can Allah. Yunus Emre'nin divanı. Sana derim ey veli. Sağan aytam veli, tensizlikten el azdı. Eğer ölür bolmasan, sakarda dur, kaza kılma namazdı. Azan жетсе құлаққа, сол қоясың мұратта. Діннің туын құлатпа, сақарда тұр, қаза қылма намазды. Саған айтам уәли, дінсіздіктен ел азды. Егер өліп болмасаң, қаза қылма намазды. Қос сезімін пашқалап, тарт ағаштар таспиып, болса өтің басты кеп, сақарда тұр, қаза қылма намазды. Намаз оқып зікір ет, өлім бойлап пікір ет. Жүрегіңмен шүкір ет, сақарда тұр, қаза қылма намазды. Саған айтам уәли, дінсіздіктен ел азды. Егер өліп болмасаң, қаза қылма намазды. Егер өліп болмасаң, қаза қылма намазды. Аллаху Аллах, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Sana derim ey veli, dur erte namazına. Eğer değilsen onu, dur erte namazına. Namaz oku salaktır, ahirette şaraptır. Kabirinde şaraptır, sakarda dur, kaza kılma namazdır. Әзірейіл жандалар, керексіз бұл тәңғалар. Dervişiniz sarlanar, tur sakarda, kaza kılma namazdı. Sağan aytam veli, Дінсіздіктен ел азды. Егер өліп болмасаң, kaza kılma namazdı. Егер өліп болмасаң, Kaza kılma namazdı. Егер өліп болмасаң, Kaza kılma namazdı. Kıymetli misafirlerimiz, Mevlana'nın dediği gibi aynı dili konuşanlar değil, aynı gönülle paylaşanlar anlaşırlar buyuruyor. O yüzden buraya sizinle aynı gönülle paylaşmak için bir aradayız. Söylediğimiz hikmetler sizin kalbinize, yüreğinize ulaştı diye umut ediyoruz. Şimdi ise konuşmasını yapmak üzere Yassavi Yunus Emre hikmetlerini tercüme eden şair Svetkali Nurcan hocamızı kürsüye davet ediyoruz. Assalamualaikum kardeş bauırlar. Bismillahirrahmanirrahim. Күллі дүниенің темірқазығы, әулиелер сұлтаны Құл Қожа Ахмет Яссауи бабамыз өзінің киелі ошағынан
алып 3 қасиетті асасын аспанға атып жіберді. Олардың бірі қазақ топырағындағы Маңғыстауға келіп түсті. Ол асаны бабаның халифасы Шопан ата 360 әулиесімен келіп көтеріп алды. Екінші аса Орта Азияның орталығы Көнергөніш шаһарына келіп түсті. Оны Нәжмәдин Күбра 360 әулиесімен келіп көтеріп алды. Үшінші аса осы тура біз тұрған Конияға келіп, қазіргі Қажы Ахмет Фақих мешітінің алдына келіп түсті. Оны Уәли Бекташ әулие 360 әулиесімен келіп көтеріп алды. Міне содан бері ер түріктің туы ешқашан жығылған жоқ, қисайды бірақ жығылған жоқ. Түрік миллеті түбірімен құрдымға кетіп құлаған жоқ. Kardeşlerim, cümlemizin Mevlid kandili mübarek olsun. Yassavi babamız kutsal ocağından 3 tane ucu yanmış sopayı fırlatmış. İlki Mangıstau topraklarına gelip düşmüş. Onu Yassavi'nin halifesi Şopan Ata 360 evliya ile birlikte gidip almış. İkincisi Orta Asya'nın başkenti eski Ürgenç şehrine düşmüş. Onu da Necmiddin Kubra 360 evliyasıyla birlikte gidip kaldırmış. Üçüncüsü kutsal Konya topraklarına, şu anki Hacı Ahmet Fakih Camii önüne gelip düşmüş. Onu da 360 evliya ile birlikte Veli Bektaş çıkarmış. İşte o evliyaların kaldırdığı bayrak şimdiye kadar hiç düşmedi. Çünkü Türk evladı hiç düşmedi, yok olmadı. Mine bizde sol babalarımızın izimen 360 bolmasak da 60 adam қасиетті Түркістаннан орталарыңызға келдік. Біздің ояну дәуіріміз басталды, бауырлар. Біз күлемге күлкі болу үшін емес, әлемге үлгі болу үшін жаратылған нәсілміз. Kardeşlerim, gelip geçen bunca zalim zamanın ardından artık bu ilmin yeniden canlanma ve o ateşin yeniden alevlenme vakti geldi. Uyan Türk oğlu. 360 evliyanın izinde 360 olmasak da işte 60 kardeşimiz eski topraktan Atayurt Kutsal Türkistan'dan geldik. Bizler dünyaya rezil olmak için değil, örnek olmak için yaratılmış bir nesiliz. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan da belirtmişti. Күллі топырағымызда осы топырақтан түркінің қары шаңырағы қазақ топырағынан ояныс болатынын міне Мағжан бауырым айтқан, Ердоған өздеріңіздің президенттеріңіз, патшаларыңыз Ережеп Тайып Ердоған ағамыз да жақында айтты. Ол кісі дүниеде ұлы төңкеріс болатынын, ол төңкеріс ақылдың төңкерісі болатынын, алтын дәуір келе жатырғанын айтты. Ендеше біз құр жүрген жоқпыз. Біз сол алтын заманның сүйіншісін сұрап орталарыңызға келіп тұрмыз. Türk dünyasının ocağı olan Kazak bozkırlarında söz konusu nur tekrar uyandı. Aklın devri altın zaman yaklaşmakta. İşte o devri tüm Türk dünyası hepimiz birlikte karşılamalıyız. Biz mınау қасиетті тәніне жаны енбей тұрып миғражда ақ пайғамбарымыз рухын көретін 3 адамның бірі Мәулана Жалаладдин Руми Хазіретінің дүрбесінің түбінде тұрып, сіздердің алдарыңызда бір хикметтің тұсауын кескелі тұрмыз. Ол хикмет Мағди алейхиссаламның, Махдидің келу туралы хикмет. Бұл Махди ақ пайғамбарымыз өзінің мүбәрәк тілімен айтқан: Әл Махди минни, яки менің Махди менен деп, менің ұрпағымнан деп. Демек, ақылы сүннада, инанышында Махдиді күту, яки ізгілікті күту, жақсылықты күту, туралықты күту, ол біздің ең ұлы идеямыздың бірі. Değerli kardeşler, bugün biz mukaddes mekanda Hazreti Mevlana'nın türbesi yanında yeni hikmeti tanıtmak amacındayız.
Şahsen Peygamberimizin müjdelediği Mehdi'nin ortaya çıkacak zamanı yaklaştı. Ehli sünnetin çok özlediği, sevgiye beklediği Mehdi'nin gelişini müjdeleyen hikmeti ilk defa bu akşam sizler dinleyeceksiniz. Peygamberimiz El Mahdi minni, Mehdi bendendir, benim neslimdendir demişti. Şu an benim elimdeki şey, bundan önceki kimseye nasip olmayan insanoğlu kalp ilminin anahtarı. Bu Hazreti Mehdi aleyhisselamın dünyaya yapılacak olan emeği insanoğlunun bildiği altı kıtından farklı altın kıta. Mahdi aleyhisselam Sibirde otur degende bizden құрметті Hazreti Ысматулла Мақсум ағамыз айтады. Ресейде өткен жылға күллі мұсылман елдерінің дінбасыларының жиынында ол кісі осылай жариялады. Ол кісі сонымен бірге 124 мың пайғамбарға нәсіп болмаған ең ұлық ілім, жүрек ілімі осы Мағди алейхиссаламның енсізі екенін және жариялады. Міне мынау көкірегіміз кеудеміздегі жұдырықтай ғана кесегет болып саналатын жүрек, күллі дүниенің қазынасы, ақыл қазынасы, рух қазынасы, бүкіл білім қазынасы жиналған алтын сандық. Демек біздің алдымызда алты материктен бөлек алтын материк ашу нәсіп етіліп тұр. Осы күллі түркі жұртына, күллі жүрек адамзатқа осы ілім құтты болсын. Барша бауырлар, қардаштар, алтын заманның табалдырығын түркі шаңырағының астынан баса аттайық. Алтын заманды баршамыз бірге, іргеміз сөгілмей тұтасып тұрып қарсылайық. Күллі адамзатқа түркі ұғыланың үлгі болатын уақыты жетті. Құтты болсын алтын zaman. Şu anda benim elimdeki şey bundan önce kimseye nasip olmayan insanoğlu kalp ilminin anahtarı. Bu Hazreti Mehdi aleyhisselam dünyaya yayılacak olan emeği. İnsanoğlunun bildiği altı kıtadan farklı altın kıta. Kutlu olsun Türk oğluna, kutlu olsun tüm Müslüman dünyasına, kutlu olsun tüm kalbi merhametli insanoğluna. Bu ehli sünnette var olan bir inançtır. Kardeşler, Mehdi gelecek. İlk önce bizim kapımızdan içeri girecek. Hayırlı olsun. اللهم عجل اللهم عجل اللهم عجل بظهور حضرة مهدي عليه السلام ونزول حضرة عيسى عليه السلام واجعلنا من أعوانهما واجعلنا من أعوانهما واجعلنا من أعوانهما واجعلنا وسيلة لهدايتهم والحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. Сөгіп тастап қараңғылық пердесін, серпіп тастап ғапылдықтың көрпесін, ізіңе жұрт сағынғаннан ерегесін, махаббатың бар ғаламды өртесін. Я Махди, қайдасың сен, я Махди, қайдасың сен, я Махди, сені қазақ сағынды, іздей сабылды, табамыз деп іздейік үмітімізді үзбейік.
Ya Mahdi. Dünyanın əvüdüdü Muhammed. Қазақ айтқан ақырда Muhammed. Жаратылған бар ғаламның маңызы, сен ақырдың шымғайнамар аңызы. Я Mahdi. Қайдасың сен, я Mahdi. Ya Mahdi, Ya Mahdi. Қайдасың сен, я Mahdi. Ya Mahdi, Ya Mahdi. Adındı da bilgisin, zatındı da bilgisin. Sağınmay valay torayıp, özemi valay şırayıp. اللهم عجل بظهور حضرة مهدي عليه السلام ونزول حضرة عيسى عليه السلام وجعلنا من أعوانهما وجعلنا من أعوانهما وجعلنا من أعوانهما Ya Mahdi. Тілегін таппай сенсіз шаршаған, жаралғалы барша ғалам аңсаған. Жан берілдің мұқтажлығы бар саған, күн боп шыршы махаббатпен қарсы алам. Ya Mahdi. Қайдасың сен, я Mahdi. Қайдасың сен, я Mahdi. Ya Mahdi. Arğalandı gezimiz, çoparındı sezimiz. Көріп көңіл көзіммен қауыштырғай. Көріп көңіл көзіммен қауыштырғай көзіммен. Ya Mahdi, Ya Mahdi, Ya Mahdi, Ya Mahdi, Ya Mahdi. Ya Mahdi. Kıymetli konuklarımız, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Bizim programımız sona ermektedir. Son olarak Kur'an okuyup duasını yapacağız. Teşekkürler. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما
وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد من أول الدنيا قيامتها ومن آخر بقائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلهي آمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك المسلمين والمسلمات على أحيائهم وأموات إنك مجيب الدعوات ومنذ البركات يا قد الحاجات في المخمات أخل المشكلات. يا الله تعالى وسقلغان قاسيетті Құран аят салауаттығылардың сауабын айтылған хикметтердің сауабын салынған зікірлердің сауабын әуелі екі дүниенің шамшырағы пайғамбарлардың тәжі Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның рухына ол кісінің ақыл бәйіттерінің 4 шариярының 33 мың сахабасының табиғындарының табағаларының баптарының Адам Сафия атамыз бен Биби Хауа анамыздың ол кісілерден таралған 124 мың ант пайғамбардың рухына, дініміздің шырағы имам ағзам Абу Ханифа Суфи Куфи рахматуллахидің рухына, сенімдегі масқамыздың басшысы Абул-Мансур Ал-Матруди рахматуллахидің рухына, дініміздің қақпасы отырарды Арслан Баба рахматуллахидің рухына, Сәруар пірдің басшысы Түркістанда Құлғожа Ахмет Яссауи рахматуллахидің рухына, Сәруар пірдің соңы Маңғыстауда Пірбекет рахматуллахидің рухына, осы Кония топырағында жатқан күллі қасиетті бабалардың рухына, Шамс Табризи рахматуллахидің рухына, Мәулана Жалаладдин Руми рахматуллахидің рухына, Қажа Ахмет Фақих әулиенің рухына, күллі 360 әулиенің рухына, күллі іргемізді шексіз кеңіткен дін исламның жасыл туын дүниенің аспанына тіккен, сонау Қазақстанның Маңғыстауынан бастап сапарын Қия Алыбұлы Сүлеймен Шахтың рухына, о кісінің баласы Ертұғырыл Ғазидің рухына, о кісінің ұлы Осман Ғазидің рухына, о кісінің ұлы Орхан Ғазидің рухына, о кісіден таралып кешегі Абдулхамид екіншіге дейін жеткен әзиз сұлтандардың рухына бағыш еттік. Алла тағала ол ұлықтардың жандарын жаннатта, имандарын саламат қылып, Алла тағаланың рахметінде, пайғамбарымның шапағатында әулиелердің көшінде қылғайсың. Күллі түркі миллетін сол көштен фәниде бақида адастырмағайсың. Алтын заманның таңын тезірек атқызып, өзіңнің достарыңды Мәғді алейхиссалам мен Ғайса алейхиссаламды келтіріп дүниеге, күллі адамзаттың жүрегін мейірімге, махаббатқа, әділетке, ізгілікке, ілім білімге толтырып, күллі дүние бейішке айналсын. Әмин. Аллаху акбар. Мәуліт Шарыптың құрметінен барша тілек дұғамыз қабыл болсын. Әмин. Efendim Kazakistan Sufi Müzik Akapella. Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze, yüreğinize sağlık. Kuvvetli bir alkış rica ediyoruz ekibimiz için. Efendim günün anısına ekibimize hediyemiz olacak. Hediyemizi Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcımız Sayın Erkan Tarhan Beyefendi verecekler. Efendim lütfen buyurunuz. Saygıdeğer konuklar, öncelikle her birinize katılımlarınızdan dolayı en içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Önceki katıldığım programlarda yaptığım bir hata var, bunu telafi etmem lazım. Bu program sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı değil, aynı zamanda Konya Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla da yapılıyor. Ve Mistik Müzik Festivali'nin mimarı, proje sahibi, çok kıymetli bir abimiz de aramızda. Ahmet Çalışır Beyefendi şu anda
Konya Büyükşehir Belediyesi'ne Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na atandı. Hem hayırlı olsun diyelim hem kendisine teşekkür etmek üzere alkışlarınıza sahneye davet edelim. Buyursunlar efendim. Saygıdeğer hocam. Efendim 20 yıl önceki projesi bugün hala hayatta ve bir dünya markası. O yüzden Ahmet Bey için çok güçlü bir alkış istirham edeceğim. Saygıdeğer abim hoş geldin. Kusura bakmayınız lütfen. Hediyelerden birini siz takdim edin, birini ben takdim edeyim o zaman. Buyurunuz. Güçlü bir alkış istirham edeceğiz. Sağ olunuz efendim. Bu kadar mı alkış? Harikasınız, sağ olunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ben mikrofonu sahibine vereceğim. Katkılarından dolayı beyefendiye ve emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum. Dualarınızı bekliyoruz. Her işiniz rast gelsin diyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Sağ olunuz. Efendim Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcımız Sayın Erkan Tarhan Beyefendi'ye, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanımız Sayın Ahmet Çalışır Beyefendi'ye bizler de çok teşekkür ediyoruz. Efendim programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kazakistan Sufi Müzik Akapella için kuvvetli bir alkışlar rica ediyoruz sizlerden ve bu alkışlarla sahnemizden uğurluyoruz ekibimizi. Bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz.